Sangaphakathi kwesibanzonzo kulethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili neve ngesikhathi indaba ngophathele zona zithi ukhona amahlabezo ukuthi usengiboshiwe ungizomfamchunu kanti uquality uthi akuyoshiswa ePitoli igcweme elisha libonga abantu abatape izipahla ngubingelele phinde ngwamukele kwesibanzonzo indaba ezoqala ukuthi sekusolakala ukuthi ungizomfamchunu asemkhalele amasongo ngasigonyela lezi indaba ke ziqale zavezwa iphephandaba isolezwe nemancane kagulanga ngegama kodwa ngendlela bebechaza ngayo bekubeka ngokusobala ukuthi ngenzeka ukuthi uyena umfokamchunu lo abasho kuye futhi nosisi wakhe yena uwelile umfamchunu ubhalile ukuthi useyiboshiwe ungize umfamchunu ngabe wena uyekholwa yini lezi indaba le futhi usethule umngani wakhe ungize umfamchunu okuyena uGezani umfokadludla kanti futhi nengize online ithule lapha Facebook ayisho lutho ngalolu daba akehlane ezathi sizumbono ukuthi uthini wena ngokuphawula kwakho njengoba kuwe kwavela ukuthi uthe ukhehlelezi ngeke aboshwe ungize umfamchunu wathi ugaratile before ukuthi ethule speech legoli wandlula kuye wazi ukuthi emqinisa kancane ngekhubalo wathi nje ugaratile ngeke aboshwe wathi futhi noma kukhona obophungizwe wathi lelo phoyisa lelo liyoshona lingagulanga akehlane ezathi ke sizwe umbono wakho kanti futhi nobheki cele uke washo ukuthi usesemva kwezithende zakho ngizomfamchunu ngoba emsola ngokuthi oqhuqhumezele udlame njengoba abatade belutha izitolo kanje kanti futhi ezinye indaba abantu sebethuswe inkulumo yakhe uquality umfokabiyela phansi olundi uquality uqale wabonga umphakathi wangakubo olundi ukuthi awuluthanga lutho njengoba sazi ukuthi amadolobha amaningi okubala khona oNongoma eyitheku oPietermaritzburg baluthiwe down kwakhisha izipahla khulukazi utshwala ukudla kodwa kulundi likwamanye amadolobha angenzanga lutho ahlale phansi umphakathi wagada izitolo zangalutho uquality ubongile umasipala ngakuba aphinda bonga nedolobha la kubo ulundi wasethi ke uyabonga kubantu ukuthi bakwazile ukuthi betape utshwala wasethi utshwala bakwazile ukuthi bebuthole mahala uthi akwazi ukuthi utshwala kade bevuvaleleni ekubeni utshwala buphuzwa yibo ngemali aba-afforda ngazo uphinde washo ukuthi itesele manje ukuthi abantu bethatha imetshiso beyele ePitoli abantu ke bahlaziye ngokuthi shuthi uchaza ukuthi kumele manje uyoshiswa ePitoli njengoba kade kushiswa izakhiwo la eKZN South Africa niyaphila nithi lapha ngizobonga isizwe sami lesiyana esikhulu sasoLundi ngokungihlonipha nje ngiyumisa uLundi mangithi no more looting benze njalo bese ngithi South Africa ngibonga mangithi utshwala bulandwe ngendlela eright ehloniphekile yenkani ngasho ngathi lo muntu utshwala lokho evula utshwala asemncele emabeleni kama wakhe obethu siya-afforda kodwa ke siyawubonga 100% off discount esiwuthole eSouth Africa ngokukhulu nje ukuyithola ngakakhululeki ngakayiwe ePitoli no mentshiso ngiyabonga indaba zokugcina ezokuthi igcweme elisha libonga abantu abatape ukudla le eKZN nale eGauteng igcweme elisha lithi liyabonga kubantu asebethe bavolunteer bakwazi ukuthi bengene emadolobheni bekwazi ukuthi belungise idolobha njengoba sazi ukuthi amadolobha amaningi aluthiwe athathwa izipahla kwangcola amadolobha kodwa abantu abanye ke sebenikelile bakwazi ukuthi boklina amadolobha kaNongoma khona abaklinayo eThekwini kanjalo nale eGauteng sekukhona abantu abavelile bayinikela ngokusho igcweme lisho ukuthi liyabonga ukuthi abantu batapile kuphela bangakwazi ukuthi beshise wathi into enhle ukuthi abantu betape ukudla kuphela abantu abaningi basoli ukuthi lento lesho igcwama makukho right ukuthi lithi ku right ukuthi abantu betape ongcono bekumele lihlale lingaphawuli njengoba belishile ekuqala ukuthi ngeke liphawule uma ukuthi lizothi ku right ukutapa njengoba kukhona ngisho abantu abamnyama abatapela izipahla zabo kwalahleka imali eningi bebethenge ngayo stock kwesimanzonzo sihlangana futhi ngokuzayo thi nesitha siyabonga